Jadi itu situngan nah. Makanya ibadah yang paling pokok memang sempajang. Nah sebab sini nalan rolewe masumpamana lori pong Allah Ta'ala dan terikat memang. Si ditomi sempajang, si ditomi ibadah, de memang to nawading itu lain. Istilahnya de nawading maka datau pajamang. Atau ibadah ini tidak bisa dinilai. Ya puasa wading kode na mampu na tayo mapuasa na sabak matoni mapid dia mani andre mani na tulang mapanre iya kode na to sampa mapuasa na angka puasa de na sampa ito lay puasa wajib na tomate anak tama puasangi namanya qada puasa iya nak tamani suruh makada konese makadang kepuasaan ambok kutalu de na selesai na puasa peraluna namate anak na wadi tolay jadi anak na mapuasa na tolay yang puasa na tomaton na itu bisa tapi sampajang dia na cocok ya na ini dia tajamai dia gaga dia gaya sama kada wadi mo anak tolay yang dia na cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ghafiratuka auzi'a min sunubana wa rahmatuka arja indana min amalina. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian yang sebenarnya tertunda 1 bulan karena memang saya minta supaya untuk bulan 10 itu karena peringatan Maulid, jadi sekaligus masjid kita mengadakan Maulid, jadi saya kosongkan untuk 1 jadwal pengajian. Biasa dibahas tentang masalah sholat, di peneletu pembahasan saya masih ingat tentang masalah sholat dibahas, tapi perlu kita lebih dulu sampaikan makada magi sampajangnya na mancaji pokok oleh residin na parentana pong Allah Ta'ala. Jadi yaitu sampajangnya mancaji pakasiwia pokok namo maniha irona parentangi pong Allah Ta'ala termasuk haji puasa sakka pasidakkai
perintah pokok tapi demi matoga gadapi kedudukan na sampajangi. Jadi nasaba dega ga ibadah yare ga dega ga pakasiwing terikat betungan natasio manangi lanro alewe kecuali sempajang. Apa iya puasa wadita we manonton televisi dia narusak puasana. Ia haji wadingi mahape tapi ia sempajangi dia mungkin ya na sempajat teh na nonton televisi tetap batal sempajana. Iya kuma sempajang itu na curita tetap batal sempajangi. Bahkan menurut Imam Tasyafi gerakan besar lebih dari 3 itu sudah batal sholat. Tapi Imam Tasyafi ini ya angka setau panrita palaba imaka danamuk kedo yang penting kedo dia niat tungkah betongan na mata ki na ikakang angka gagai pada cengi dia na marigaga yaitu ampai ko manontongi o ko televisi ko matarawi o ko makka iman na tumaka kedo yana pura si suju na pada cengi si saruban na makedo tapi nasaba nangga iya ro tidak masalah. Ya miku Imam Tasyafi ya mukedo akatallo termasuk koto makakang ya naloli sulime naliwang ya katallo batal niya to kaya sama lolisu makakam ako nabila garakan iya upo kupak jalo ini kedo mako dia namarigaga. Jadi itu situngan lah. Makanya ibadah yang paling pokok memang sempajang nasabah sini nalan rolewe masumpamana lori Allah Ta'ala dan terikat memang si ditomi sempajang si ditomi ibadah de memang to nawading itu lain istilahnya de nawading maka datau pajamang atau ibadah ini tidak bisa dinilai ia puasa wading kode na mampu na tayo mapuasa na sabak matoni mapid dia mani andre manina tolang mapandre iya ko de na to sampa mapuasa na angka puasa de na sampa ito lay puasa wajib na tomate anak tama puasangi namanya qada puasa iya nak tamani suruh makada konese makadang kepuasaan ambo kutalu de na selesai na puasa perluna namate anak na wadi tolay jadi anak nama puasa na tolay yang puasa na tomatonna itu bisa. Tapi sampajangnya dia na cocok. Ya na ini dia tajamai, dia gaga. Dia kaya sama kada wadimo anak etola yang dia na cocok. Cuma angka mia sekadok salat. Iya na mancaji masalah pilalan nagamay na saba 2 telu tau pandrita mapangewangi. Istilahnya dia na pada mana pada pae. Maka dapet ko hukum na yaro tawe na reko mapamulai balega dia na sempajang. Matoma ni napa masampajan epek ko niya ro sampajan na diolero de na jamay kamasalah ya maka dawatun na masikola SMP de na sampajan SMA de na sampajan makuliah misalnya de na sampajan pura menima bayi ni napa masampajan maga ni hukum na iro sampajan de ni jama si ponat tabalega gangka macoron na harus gak itu lain angka tau pandrita maka datolai mana nih mau raja-raja nih ya apa maka deh tolai mana nih apa sinin nih ya tuh sampajangi musalaya indra manang nasabak mapamula ko balik gak nakena ko kewajiban demu jamai berarti salama masampaja ko tolai maka dapet ko carane tolai maka dia mau sampajaloro pura ko masampajaloro si bayi mange salasai ko macio ko imange masampajaloro akad de ko pe mangi ko masampajaloro sisi di waktu iya je aka sampajaloro no patan raka aja nemu abere jama apa pura no na sampajaloro iya ro niakan ni sampaja sunna patutu
untuk sholat yang pernah ditinggalkan. Qada sunnah. Jadi maka nama ni usolli sholatil duhri arba rakatain mustaqbil al kiblati qadaan lillahi ta'ala. Jadi dia tu maka adaan. Ya ko adaan wattunna. Ya ko qadaan tanya wattunna. Ya ko bahasa Indonesia wakatai masam pajaloro patan rakang pasel sampajaki rode na puro jama karena puang Allah Ta'ala. Magampan ko ya rodi. Jadi angka makada ya jolo pabulangi. Angka makada tolai mana nih? Ini yang pertama. Berarti aku 10 tahun dia tu masam pajang reken ni makoko tahun 2022. Ulas 10 siti. Jadi ya pak 10 tahun berarti 2023 ulas 10 siti napa selesai ki makalo. Iya ko 30 tahun betul aku sakna 2022 berarti 2023 aksana 2032. Iya. Nasaba tahun 2020 makoko berarti tahun 2032 ko 10 tahun iya ko 30 tahun dareke ni makiro. Jadi iya makade tolai morosidi. Yang kedua, angka tau pandri tamakada aidena je tu ni tolai. Ini malo ni. Nasaba iya ro tau madosa nareko tobai padai kode nang kana madosa. Jadi aja namu jamai iya banna tu nada pie ke waktu musadar iya naro mujama mataru tega ini sampai jasunakmu to baka bawa ni ro laba kana ina yang kedua iya ko tau baki tanga-tanga iya na mega noleh asa iya na tu daripada makuli-kuling angka hadesa na nabita apa ia mematoji rawita watwe si bawa onronge ina angka mematoha na pitte po Allah Ta'ala angka ia ko onron na pitte po Allah Ta'ala makanjae makasi bawa Madinah makanja onronge metokoro makanja. Jadi iya na tu ampai malomba-lomba telo umrah lo haji itu angkala lo dega duina na melau macicil angka to boleh mani umrah napa makam aja angka na tu makokoy umrah deni waja tojo kabami tapi makin rangi boleh pinapai cicil ya ku ya aja nah jana talau apa mateka ya hokoro ya anak tatu punindra anak tanah tuman rasa wajah jadi aja na talau tau mampu mematomi surullah iya kode ta mampu aja nah nang kamu aja tu umrah asosowat di talolonga ya tak jene mo ko bola talau masalo masige masampaja perlu pada pelana umrah ya tu masampaja sunna patan raka yolona sara apalang umrah tu ya tu masampaja sunna duha 2 rakan di waktu pagi nasa nabi tade melo sele apalang umrah kacica ko surimonri 10 2 rakan nasampaja sunna rawatib kega na yero na masu 2 yolona loro 2 monrina loro 2 yolona asara 2 monrina mangaribi 2 yolona monrina isya 2 monrina subuh yolona subuh berarti 6 kali 2 12 kepake ya roh tato apa jadi makanya iya na rotalah maka iya lalo atu tau siya labinengang maka de nabita iya ko makun rayha de panilaw ilakay na nalengi na Mario maranno lakay na nasaba yalengi ko bainena na manyama pa pinadina paday ko lawi umraya tumakun raya kacica ngapalana iya na roh maka mo ati galalang edo de na yinra ko ya roh ini maninon roy jadi iro agamanya pak angka mau hadiah cuma memang ia Makkah si bawa Madinah namo foto tu sampajangnya oko Masjidil Haram si bawa Masjid Nabawi demi matona pada palan na kokoki masjid dia na pada
Malada mitia si salah. Iya nanang katau pandrita makada, iya ko biasa ko. Demo sampaja wattumu malolo. Macoma nu masampajang agang kulengangi mula umrah kacicang. Kode mulai haji. Okopi Masjidil Haram matu mo kada isampajammu. Yan na ro, ang kana pendapat makoro. Apa cica mi muka ba o ko tuma 10 tahun na tutu. Jadi yan na ro, ko makiro. Iya angka pendapat na walaupun angka dia na sapaka apa iya ko pikki tu makotiha. Iya ko agama na pikki makadaki pikki berarti pahang. Iya tu pahangnya dia nang kana pada ulu malibu pada mau bang tapi dia pada selek na pikiran tahu sial lebih nengangin lagi yari ga anak ta lagi pada maka da cidindo cidiambo ina pada lengi hapahana apalagi ko pada lengi akalan na dawe makiro jadi dia tu tahu pandrita pada leng nasabak dia melihat masing-masing angka hadis na keteni jadi angka maka teni maka dia ko sampaja deni jama indran ya ko indra tatai waja pakka majana tatai mutolai jadi sinin na sampajange musalaye tolai manangi angka to makada tanya ya roh hadis na pake kega pale iya tau madosae nareko tobai padai nareko de gaga dosana jadi ya roh pura de mujame tobakan ni pura na tutu di bawah Allah taala makiro kemudian yang ketiga ya narona nasa lauko umrah ya rega haji kada isampajamu ko ke Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi namoci cami misi di waktu mukada apalagi ko talung ngaso ni mukada ya na pura no masampajalloro mak berejama akade no kada isampajalloro mu asara simatu pakwasiro mangaribi pakwasiro isa simawa subuh makanja ni makiro jadi cicam mani mukada na tutup ini tapi dia nama dia kalangi maka rakamaki okona rupe lo masampaja ko monro na ko ropata pula sona yare ka 10 sona namo de na wasampaja ko rewa ka apa mae gani makare to pandrite apalan nami pan maega tania syariatna apa angka tu tau de na lau umrah na lolongan apalang umrah na rona jadi angka tu tau di lolongan apalah haji de na lau haji makiro pada mije Pak Haji hirohe Pak Haji bangun masigi jadi namo de na bang lolongan topala nga bang Pak Haji ro namo de na bang namo de nang cajima lolongan apalang imang de na sari masigi lolongan apalang nasa bamagi alena bangun masigi na de ga tau mancajima ko de ga masigi ega makiro jadi ro apalan na Pak Bange na lolongan Pak Haji ro tapi deni kurangnya apalan na Pak Bange imange makoto makmunge makoto ya ko siratu kiyoko masampajange berarti reke ni siratu waktu sampajang ya leni Pak Haji apa alena bangu tapi ya ko dena sampaja Pak Haji de to na tama kan apalan na mi lengi tanya syariana apa ya kene maka ada syariat namanya masah masigi maniaki bu aja atau masam pajak makanan kamu atau pakai resong itu ini ada cocok apa lengi pahala lengi syariat jadi ya syariat mesti pigawi ya tu ampai tau bangunnya masigi dega jaminan natama suruga tau bangunnya masigi dega jaminan maka dami hadesai lai bangungan ni istana ko suruga dena kadatami suruga ya kibuar lagi bola ya jinamo 10 masigi na bangun kode na sampajak de to na tama kiro ya jaja takaran kana sumbangan ko masigi tama na iya ko yo na hadesa hukume tapi ang kecil kisah baca si saleh si may pendapat biasa na cermak guru takali si dendreng almarhum peristiwa na waktu na malaikat dapuran nabi tapole Makkah law Madinah angka Yahudi kombe nasa interior mata-mata ko ini nacuri nabita kana tu macuri nabita ya naro rempa inabita batu waktu nalepa masau-sau
Yana tu na masjid pertama dibangun adalah Masjid Quba. Yana tu Masjid Quba melo na bangun Nabi tani rempak batu. Jadi ya tu batu na Masjid Quba tania salangi pasipulung Yahudi mi. Apa irempak mi batu Nabi ta yana ro batu nak dempakan ro Yahudi nak bangun masjid Nabi ta nanjaje tu Masjid Quba. Gitu. Jadi Yahudi naiya naro tau mak dempa ero onna mata-mata wattunna mate mapangewa malaikat maka ro malaikat mali pakatani goncina neraka ai ukui neraka tamanya maka dai malaikat ridwan de isa suruga na sadena mo kita masuruga apa iya rempai na bita na secuco ni tapi ya robatu nak dem parangnya manci masigi ebe koni itu manci masigi jadi iya naro na pangewangi malaikat ero apa makane malaikat mali pakai tadi kunci na neraka de tamera naka apa alena pan rasa-rasa na bita alena rempai na bita makane malaikat riwat ide tami suruga apa iya robatu nak dem pakangnya manci masigi ternyata kesimpulan terakhir tamai surga Yahudi tapi tidak menikmati surga mancaji palayang ke surga iya roh manci palayang menurut riwayat narampi guru takali sidendre makada iya naro Yahudi yale hadiah ku Allah taala ipatama surga tapi dena nikmati surga manci palayang iya naro nakada guru takali sidendre almarhum Yahudi lagi mak demper batu nancaji masigi ipatama surga apalagi ku iko salange iya natu ampe makada guru ta rempa isemeng rempa ikasi rempa itehele masigi betul kan iya kamar pak dempa una sabari utama surga makiro itu ampe makada to pandite ina iya nak bangun masigi te usaha kagin ang kasumbagammu napa ni sumbanganmu usahakan ina ikhlas iya tu ampai ko mas sumbang nasuroy nabita tau tarima sumbangan milau dong ngi tau mak berebe pasidakah magay pa makuye iya ro tau mas sumbange dene yang mana na tau mas sumbange ikhlas angka tau mas sumba kepujian ni melo miacang angka to tau masumban na sama angka mina cinai melo mito do manci jicale nyato mepi manci kepala desa na malelang melo pokoknya angka pada cinai angka tau makoto angka to tau masumbang melo i makadayasang makada tau angka jadi iya ro sumbangange dene yang mana na tau masumbange ikhlas betul iya ro agama nasuroy makadai ko tau matarima sumbangan illau doangan itau masumbange jadi ako kapujian ni matu masumbang dena ikhlas pak doangan na matu tau matarima pasalama ya jadi pak doangan na tau matarima sumbangan wat di pasalama itau masumbangnya apakah itarima milodongi maka dia puang tak dampangi kasih dosana tapak baraka ya tutungan tambah yang idale mak baraka patuji pasidakana nawat dimancaji papa salama matuk ke sori mondri iya rodon na tau matarima wat dijaji tarima tanya gara-gara pasidakana jadi iya ko ibatuan na ria puji riale masidaka na ikhlas mo milau do atau matarima tatta imalolongan tau sumbange aga na lolongan wat dijaji tanya apalan na sumbangan na tapi baraka na pak dongan na tau matarima iya na tu na suri nabi talelewali ya pak angkapo aja itu to ya le sumbangan mi cawa bawa mi denak do mengici bawa mi dapat kena terima kasih ayasan sampai saya terima kasih utarima tak derenge kasih itu tarima utarima kasih tak derenge masa makana kasih kak lenga itu utarima tak lenga maka miru aja tak ada terima kasih bawang jadi kan bahasa oginya ya tuh terima kasih betul kan tarima si bawa kasih iya ko maka deh utarima talenga cocok di utarima me bapak muampean alengi pak dong jadi makiro
tinggal lagi kong kagak ya leng ya tilodong gitu we namo dia nama lampe pak donga tak akar bani tapak baraka ipung ya nak berenge tak dampang ngi dosana malah pilih-pilih ngamal ama decena panjaji syafaat matu kesurimon rita mak ko miro ya ku maka de maka lampe tu sta sakar bani tapak salama ipo tapak baraka pak ko bani ro ya ku ya mau perode tu ya akar bani tapak baraka ipo ya ku ya mau perode tu le ta kunru to manang kamana tahu ya to na de gaga ya to na yele ya to na maka kunru jadi itu maku itu sitonganna jadi itu ampai nabi tak makku mani batena melo pasalama umana maka da yero umaku ko masumbangi de na makanja mana niana tapi matu ko matarima maka nabi tak iko to matarima sumbangange ilo dongang itu mak berewe magai nasabawat di jaji pak donga mu nasabari nasalama akhirnya tinggal rangi he pak makati kata ko yeling ya gaga ya bamiro terima kasih tiga isak na itu terima kasih betul nah utarima italenga iya terima memang pak muala nih itu kamu kira kemudian akhirnya wakil memang iya ro sampajange talu memang towita talu nomo jolo ple rewaki jolo maka daka onna iya ro makka siba madina on ro makanja tapi tania iya ro bawang on ro makanja tani rumangon roma kanja melona ti pameraja nabita angka onro non rilepang nomor sidi ipalepang yoko buki tursina angka kama hadaleta lo joka elo kyoko buki tursina gunung Sinai onrona Nabi Musa terima wahyu apa ukir suruh Nabi Talib masempajang makan jati itu onrong itu yang kedua Baitul Lahmi onrona Nabi Isa jaji makan jati itu onrong pak ukir oleh pak Nabi masempajang kemudian Masjidil Aqsa iya mi Masjidil Aqsa meraji-raji nasiarai tay kau tahu pelorang apa madari maroca onrong ke Palestina jadi tapi deto na salamana jadi yang katuita angka ja umrah ya rawita loko Masjidil Aqsa loki okoro onro makanja matiyar Makkah Madinah makanja tapi iya ko makada weda ni rule itu di lojo ke ustaz makotu belana dia gaga dui iya ko de gaga dita aja na nonrong aga pale wattu angkat wattu makanja iya ro wattu na patantu ko Allah taala besok rampe malam 1 Rajab magi nama kanja wanisi dina raja nasabaya tu malam 1 Rajab nurna nabita lai patamai ukuatan indona itu Aminah cahayana nur Muhammad iya na tu 1 Rajab nai patamo ko ilalan na watan na indona nabita ukuri patama malam 1 Rajab jadi itu wanisi dina raja tak buka pintu na langi jadi komeki milau dong ukuni rumah kanjala dah penisi diraja dia namanya tu ulasi di matu apa ia mau liku latu lasi di tanggal arwah angka mopa jadi pada selesai mau liku malah saulu mopa lebih bisa pulau zona untuk wilayah luar provinsi jadi ina rompe maka dalali de cina angka cide cara aku batal barakana rumurus WNU manang kenapa batal ternyata ya toro aso batale mancaji aso maulid na Nahdlatul Ulama Presiden dan rapang makadaka pengalata matoro gitu ya to na ampai ka siwan mi kosong ya to na nala masih anugerah makadai cocok nih jadi nih jama-jamang itu jadi upasang nih iya tu sitongan na man wanisi dina raja on romi lo do makan jalan ya kong kagaga meti law ko ni romangin law yang kedua malam nisfu Sya'ban tengah na ulas Sya'ban malam ke-15 Sya'ban iya to si tuan ni tu malam nisfu Sya'ban okwiti patan tu takdir jadi decena abala dalle ukwiti patan tulalan nasi taunge nisfu Sya'ban jadi ya romelo elasa melo ekan nakisi tau mangolo matu ukwiti patan tu
Oke nisfu Syaban nih. Jadi malam nisfu Syaban usahakan ina mega pak donget tah supaya wadingi salama. Makiro. Jadi nisfu Syaban ieu tu ampai suruh teh mah puasa koro. Apa ieu tu puasa nge pakai salama. Itu pakai salama. Ya kipas salama itu na puasa. Iya. Jadi as-soja jiengang ya puasa. As-soi pas salama Nabi Musa polok ke Fir'aun na puasa ti Nabi ta. Yana tu nang kaya sa puasa Asyura apa ipas salama Nabi Musa jadi tu Nabi ta ko syukuri ma puasa yo pwede ko to syukuru to manre itu apa syukuran itu jadi si salam memang jadi jadi ko to syukuran apa mata raktir itu apa manre yo pun Nabi ta ko syukuru ma puasa itu jadi kemudian carana Nabi ta macawe upong Allah Ta'ala nawat dia le pamase mapuasai apa ibadah namu malaikat ede to nisangi puasa itu pong Allah Ta'ala metong palai ya jimi ko melo ki makasih ede nisangi malaikat magampang aja to tisangi ya nang ka ibadah de diri satu namu malaikat ede to nisangi asumbangi aja tisangi maka da siaga sumbangan tanamu tu malaikat ede to nisangi jadi angkat tu agak-agak namo setange de disa ganggu. Apa ko melo na ganggu na de disa kada siaga. Iyo po ko irisa gi makada sirato saboy kan tibal lisi to lima dici way megala de tu mabereto. Ay memeliak gola. Pamula ni itu. Nasa namo je tu cede mi ko balela moy. Itu ibal lisi lopo na ya tu. Itu kare. Tu lima ko tu yanang kadi lelo ya bere bah megala dai. Namanya tu tapaya tu yana tu ampai kong katau me masuk mata padidan ni tu dah sapa. Ya ko milai dale kami nama raja ni lau. Namo malaikat mapadi ulu tu. Itu jadi mi ko na yana tu nakada to pandrite sitongan na je tu cid ini bawa ko melo ite mabasah cidimi launa wanawai biar pasan na to pandrite makotongan robela iya ko melo ite de na maseke aja ta yakini maka de ya gaga idi punna insyaallah de ta maseke ya mi ko ta yakini maka de ya punna maseke ki Pak makaraki anu kuat bere gitu yo pokoknya nai di punah makanya mato itu kere tukang parkir ya tu tukang parkir na sabakatan ya otona layalemi amana jaga ini konale te otona ada macai itu angka ke parkir macai konale te otona ada agak dicawa hormat lalu kada salama ki itu kere jadi iya ko mi ko makada ya punna nala itawe ai maksud san itu Pak makredi punna ayo pokoknya ya enggak kita coba nih tes di 50 sak busi badi kertas si lampa maka samangi garet talet tawe na paganna si ulat tilawi garet ya ro kertas sak busi lampa eta nanalengi tapi tilau ni garet di 50 ewe tanah kada lau lagi na pura nak boleh tapi dalau di garet ro kertas sak tanah kada ya lamui ha apa digangkat nah itu nasa ide to gangkat na ye makku itu to pandrita nasan aja mu angka iwaran parange sebab Allah Taala punna ya ku ya tu napa kita Pak mabassa tahu ang kalalo pasan na guru tabi sa demi paulet tangi apa kamamu letangi nasan aja mu tabu apa ya tu tau tabung yang nasa tau dia na yaki ko dalik na pong Allah Taala tau dia na yaki nga tu tau tabu iya tu nasa kong kamacina na lemo ko tu pong ko na dati matuna aja nu apa si pulu abere bana bane nu aja nu tabu ko na pong Allah Taala tabu yo po di oide matabu mi siano ni sa na tabung aku ai makare tau pandrita iya tau tabung ai tau dia na makanja tawakal niya tu apa dia naranwangi po Allah Taala maligi dalle itu apa alena itu litaroy ya no jadi ang kapaham ako tu tapi aja mo tatangi ro atabu-tabu ya itu ade iya mi ako makanja sisa ditawakal ta ina tu ampai de tu gaga sajarana nabi matabu jadi namo ya tu tabungan nge bid'ah tu kumegi mak bicara bid'ah tabungan nge de tu gaga hukum ya pong Allah Taala na tabu maka de pong Allah Taala pamalenga apa ya ko kui pong Allah Taala tabu ci dia lagi na parewa kang 10 pak maka de pong Allah Taala lenga ci di balik ke 10 je ale ni pong Allah Taala kade tale po butuh kapi matu bilawi ya naro
yo pidi de pato matabu de to milau de mato ne lengi pa megala de parilawat ada de kata bereng gitu itu megare matabu jolo pegai tabungan tanah pagi milau makiro. Jadi itu penjelasan ulama, tapi ya makiro Pak Bu keyakinan keceritana Iwan ni rogurut Dr. Nur Taufik Sanusi tentang makadang katau hukumi puang Allah Ta'ala mat denungang itu puang Allah Ta'ala to ngambil nonroy sehingga lempa ini suro macu kolopia dia melo nasa ide puang Allah Ta'ala patulungan hukuma puang Allah Ta'ala milo do sisa na menre di wegang kawatak demo pa nasa ide puang Allah Ta'ala patulungan kuma po Allah Ta'ala milodo sisan na labu ninga na nasa ide de umelo aja ka rupa tau bantu ka po Allah Ta'ala pa po Allah Ta'ala mon re milodo sisan na labu tade de makadai umana nabi Musa na pudangin asang maga niya rota makadai nabi Musa mati nasang salah gero nasa de na salah keyakinan na dia rupa dongan na cucu nyukupong Allah Ta'ala tapi tanya nabi tahu biasa nih nanya tahu biasa de na salah mana terima donna iya po nasa ko nabi ni laudong terima donna jadi cucu ni nasa keyakinan na cuma tahu miale na tanya nabi kiro jadi itu apa maka ada butuh maka reso itu jadi berusaha ki iya na tunang katau matabu maka ada berusaha mapasi pulu-pulu ngangka kama matu adingi ipake makiro jadi yo po ko nabi langsung iya nilaw ya le aja na nabi guru tang naki aja Abdurrahman Abodalle kenro na pasallu liman nang kadui na runtu ya pa aku po Allah Ta'ala matabu tapi de coba sanata to ya wanang kanguluan na nonroy anana mala dui na tamparang ide na salah na sama po Allah Ta'ala nonroy matabu yo po idi ayo ko bicelengan de katambahan padari lalu kurang nih makiro kemudian iya nahe malam 10 Zulhijjah malam 1 Syawal malam Jumat ya tuan ni makan jalan kanja yonroi mengilau sabata buka pintu na lagi ya to situ malam 9 Zulhijjah malam hari Arafah ya dampangin dosa lupuk tu ya ada kebiasaan kadosa ta maraja waktu ta malolong kagage pigau makaleleang okoni romilau dong hari Arafah malam malam 9 Zulhijjah Okitia dampangan dosa lopoy. Yang kedua ipal lepi-lepi yang malah medicing aku tuh. Tak buka TV itu na lagi. Ya kung kagak kami tilaw-tilaw ni korok. Ikiro. Kemudian reba nate mangi. Imakada kaon nak sempajangi. Telu memato. Nomor sidi peringerang. Nomor 2 baca. Nomor telu garakan. Iya garakannya may garupana. Baca mega to paringerangi cidin si rupa miasangi paringerang iya mi baca mega ladaha angkap baca rabbana lakal hamdu milus samawati wa milul ardi milul masyid min syai'in ba'du ya rokapangi dipake di angkat to baca rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyibah tak apalagi ya roh de mega gitu mega rupana doa ibtita bawang seplopa doa ibtita yopi di kapal ya mi Allahu akbar kabirah atau Allahumma bait baini ayana roh ajana na mega lada ya mi komelo ki makada meki mega kata apala mega jadi itu ampai sapaka atau pandrita makada ya tu doa ibtita sunnah mematung apa mega rupana sunnah ya ina mode tabacai rogi mi kode tabacai ya kode na tasampa usahakan kita baca Allahu akbar kabirah ya ko makada yang penting tabaca Allahu akbar kabirah walhamdulillah katsira wa subhanallah ibu karata wasila dan kayer kode na tabaca ini wajatuh ya ko istilahnya ya guys hitungan na dua apa ya tu Allahu akbar kabirah kapuluh ko misahabai sahabat ni bacai taselatomi je na bacai di sakada ni pak gurui
pura mani ma beresal nabi tanah ku tanai maka ni nak baca ya roh napa kada iya maka nabi tawe lawitai malaika eno make dam malai itu nak mucatat na cata itu nak membaca itu make dam jadi aku meloki na turungi malaika ko to masampajan na cata ya roh tabaca ni roh Allahu akbar kabira yana tu ampai maka da salama ya ro nang kalingai Umar ibnul Khattab ina danang kana salaiwi baca Allahu akbar kabira yana Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila namugang kami ya ro kuya mi rogang kata pala maponco mi ro to yana ro tala sampaja sunnah sampaja perlu tabaca aja takada ade to ni baca ko sampaja sunnah magya nangka itu sunnah mi hukumna tanya wajib Fatihah ni wajib ya tu Fatihah na pangewangi angka maka da Fatihah itu pitu ayat lolo bismillah iman tasabi na tu maka da nang kay mama baca Fatihah na bismillah batali sampai jannah kita ni gare angka to tau pandrita nasade palawang suram itu antarana mi jajitannya ayat maka da iman tasapi iya angka ka sura yolo na Fatihah ade aga gitu angka ka sura yolo na Fatihah de aga al-baqarah nya tung ka sura yolo na al-Fatihah jadi ya tu Fatihah bismillah tami ayat pertama bismillah uku Fatihah jadi pitu ayat tu lolo bismillah pa itu kodem pertama bismillah 6 ayat nama kare nabi tala salata liman la yakra bi fatihatil kitab degaga sampajan na punai tau de na baca suratul Fatihah ina tu ampai maka de manta sapi makmum imam wajib baca Fatihah tanya imamnya bawa angka to maka dah hade ia na baca imamnya aja namu baca iko apa wasa maka dah aku makmumah itu maka cioka aku imamnya ia na baca imamnya selesai acuri bandi betul nang kalingan iko na baca imamnya maka da iman tasapi aku maka dah aku pe makmumah nak da imamnya na jaban mu rokok itu langkah mu hati imamnya jadi pangewang iya ko meloki aman tak baca nah kada kaya na betul iya ko imam macca ko pendapat Syafi'i ya nalattu nawala dolin amin elep pangici nampak nalengi kesempatan makmun nama baca Fatihah ya dok sindio koro pendapat angka to maka dah acu ribawan nih kaya kana metolah apa iya ko pure maka da imangnya wala dolina pa baca Fatihah pare ko de tagan rusui pak mitau kia salayan gitu tapi maka de to pandrita iya ko baca surah imangnya de na marigaga apa sunnah maniaro na jama salah sai kangi ko wajib tapi maka leleh pak iya ko angka tau de na dapi mak baca Fatihah roko imangnya masabot itu terlambat ki rokok ni imangnya na dena to sampa mak baca Fatihah to langsung ba mani kata bere na langsung rokok asah tani gare jadi ia patunia terlambat ko toko imangnya pole rokona ia kuida pimo pi rokok idapi angkalalo kisah na pa sahabae o kui pintu na rokok imangnya jadi kata dere memang ko pintu na perokok na pajoka angka kisah nama koro angka ko dalle hade saya lo baca pasta masih dia na rokok imangnya yolo kata dere memang ni tanpa bakanja kita tonna napa kata dere na perokok na pajoka pada to coro lo mak jepi kangelena ko sape jadi abak mitau terlambat pure mak dere sallan nabi tanaisan Naisan nabita apa iya tu nabita pada pakitan na layolo imondri ya to satu kelebihan na nabita jadi makita lamondri jadi na tu nakada pada teran na tu pakitaku layolo lamondri jadi marima ni nabita naisan apa makan nabita niga ya rona coro niga ya rona ro maka ya Rasulullah maka nabita ede mutar lambat coba dia mutar lambat ewan bisa itu kere
nabalaba. Jadi apa ya tu sampajange Pak makaleleame matto. Imonri man itu namanya penyempurnaan. Termasuk ya tu masabbo iya tu biasa masambul layolo itau Imonri man itu na sambul monri. Kaya sama sambul layolo. Iya ko asalayangi pura ni suju imange barana duan rakani. Nanapa yangka. Iya ko tato nilai kode ya roko isi dape na makoy. Batungan na asalaya ko duan raka nabala ni alena. Nabalay masampajan ngeli na layoro poko na nasalasay kangi na panadapi malalu pule mondri ito makwatu desa makoro iya nabalay nasalasay kangi poko na makana laika di bawang ko tama ni tapali pendre ka jari betul kan heduan rakai salaiko nabala ngeli na panadapi mangi angka manasi di sahaba walupesan na angka manasi di sahaba lay kode tuli lay podani maka da salaya ko sidi ay de ina na curi hay mange pura mani mak beresal langi mange na pamakat de na papura yaro na sidi dero ga paguri de toni poda ko nabita iya na tau mako dewe na podangi nabita na saengka di maki lala baru pura nilai kode manang ka pura mani mak beresal tap na pana sambung makin nabita we ya tu makanja itu nih gare jadi makin nabita ya tu makanja ya na tu mu pandanungan jadi ya naro na baruba mancaji maka da pura pi mak beresal langi mange mu salasai kangi ko sesana iya biasa na malalu nalalu makiro itu kena taman betul Tama nih. Oh iya. Jadi iya pentingnya makiro jadi angka tu penyempurnaan. Tapi ke kana ya curi iya na imondri berlaku na sabangke asal nasi mansuk. Tasusuni ro hadesa yoloy. Jadi iya na ro pura pi mak beresal langi mangen apa kitoko. Tapi ya kota dapimu imange rokok de tamasa bosan nah. Iya mikotoko ni mange pole rokok na napaki kata dere masa boni. Apalagi kau pate hamide tadapi iya kau mak baca surah imange na pura ki kata bere nak baca surah imange tabaca jo idi patehata tapalatui latu bi pateh na patacuri imange lalangati ro sampai bacaan surana iya na ro na pake tau pandrite tapi itu ku Imam Mali le pendapatna maka dia kau mak baca pateh hite na de nak bismillah maka roi sampajanna jadi memang tu ka bismillah na Imam Mali langsung meto tu maka alhamdulillahirabbil alamin iya Abu Hanifah mak bismillah moha madodo mi dia naladai yo pi manta sapi nalada jadi matan ratu maka dia nang iman nalada bismillah nak ro sapi ya nang ka makadami bismillahirrahmanirrahim yo rati Abu Hanifah ya nang ka dia nak bismillah kada Imam Malik na ya jajan aja na dapat wang yang penting mas sempajangi makira tapi makanya guru tak presiden dekeme macori Imam Malik makaroi Abu Hanifah padodongi ya kimanta sabi ko dia mak bismillah dia nasah labira ni mak bismillah apa ko mak bismillah ko tatanya sah sampai jam dia dah bakat tapi ana dia mak bismillah ko manta sabi baka dia nasah magani itu aja ji ya ko me ko amang bismillah ko itu makiro sakira ya narupa ngolongan ni Bapak Ibu sekalian pamagi-magi na pabarakai ko Allah taala akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.